Narapin niya so maraja manre roti yadiga papasawena. Nayaro asoy, melopia karubanga bembala paskay. Jadi isuro ni Petrus iba Yohanes kuisalmase, joko mapasadia andre paska. Macam nalak dek kak mewa ko sesama mandre paska riwat tu dena pai pandar sarasa kak. Nasaba upudak ko makada. Dena upego ipe megang kay pasuku na rilaleng akarungan na Allah Ta'ala. Mapendre sukru ki kuidi puang. Ya panca jengi linoy. Ia pureto baraka ki wiponganggoroe. Ala ni napa pada menu. Nasabak dena wenu pe menganggoro pada padai waktu egang kapolena karungan na Allah Ta'ala. Mapendre sukru ki kuidi puang. Ia panca jengi linoy. Ia malenge ki roti pole kuas selek na tanay. Ia ne watakaleku. Ia yak berange kwa mengipas salamak ko. Pegau niye kwa mengime ngaranga. Ia enu ngenge, ia nari tudaraku ia ipatak bolo angeko manca jisek dia sejanci ngemabar. Ia kiangke kue mewa kak sesama mandre tau ia melo ima petik keganga. Manangka? Tetek ni mata kak matuk pada ia purepa tentu. Ia kia macilake tau ia ma petik kegengenga. Tentu iya. Niga na to era na senge. Niga na yaro towe puang. Desi sesi sewelo salai ki puang.